Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkushimira wamaze gukora subscribe, ariko nawe utarakora subscribe nkushishikariza gukora subscribe. Uyu munsi nkuzaniye amakuru avugwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nkuzaniye amakuru avugwa mu ikipe ya APR FC, ikipe ya Rayon Sport bihagaze bite, Kiyovu Sport mu bibazo bikomeye cyane, ikipe ya AS Kigali bihagaze bite. Ariko reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho yamaze guhamagara ndetse yanatangiye imyiteguro ya Libya ndetse na Nigeria. Reka amakuru yacu tuyahere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nkomeza kugushimira wowe wamaze kuba ukora subscribe, nawe utarakora subscribe nkakubwira ni kora subscribe, ni kwa kajambo k'umutuku kanditsemo subscribe cyangwa se k'umukara bitewe na phone utunze. Gukora subscribe ntabwo bari bukwishyuze, nta mafaranga uri butange, ni inkuru ikomeye cyane, uraba udufashije bikomeye cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangiye kwitegura Libya ndetse na Nigeria. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuri uyu wa mbere yatangiye umwiherero utegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cy'umwaka wa 2025 uzayihuza na Libya ndetse na Nigeria Bamwe mu bakinnyi bakina hanze nabo batangiye imyitozo, ni bake nyine batangiye imyitozo. Ni imyiteguro yatangiye, abakinnyi babanza kuganira n'umutoza bakora imyitozo ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku kibuga cy'imyitozo cya Stade Amahoro i Remera, aho uretse abakinnyi bakina imbere mu gihugu bagaragayemo harimo n'abandi barimo nka Ntwari Fiacre ukina muri Afurika y'Epfo, Manzi Thierry ukina muri Libya, Rubangukazi Innocent ndetse na Guhake Twizere Clementine n'abandi batandukanye. Amavubi bari kwitegura umukino w'umunsi wa gatanu wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2025 uzayihuza na Libya kuri uyu wa kane saa 12 z'umugoroba kuri Stade Amahoro, mu gihe tariki 18 Ugushyingo 2024 azasura Nigeria iwayo saa 12 z'umugoroba. Abakinnyi b'Amavubi barasabwa gukora ibishoboka byose. Bagatsinda Libya kugira ngo tuze kwizera gukomeza kwabo. Umukino wa Libya uvuze byinshi cyane kuko uzabera mu rugo, aho Amavubi bazasabwa gutsinda uko byagenda kose, maze agategereza ibyaba byavuye ku mukino uzahuza Nigeria na Benin, bikazayafasha kumenya amahirwe afite yo kubona igikombe cya Afurika. Kubera uburemere bw'uwo mukino, abantu mu nzego zitandukanye batangiye gukora amashusho akangurira abanyarwanda kuba nyuma y'ikipe yabo, kuva kuri Minisitiri wa Siporo Nyirishema Richard wavuze ko nawe azaba ahari. Abakinnyi ba APR FC Mugisha Gilbert ndetse na Niyomugabo Claude ati ikipe yacu Amavubi yiteguye gutsinda Libya kuwa kane tariki ya 14 Ugushyingo 2024 saa 12 z'umugoroba ku kibuga cyacu. Ahasigaye ni ahacu kuza tukuzuza amahoro, tukabashyigikira. Nzaba mpari tukuzuza amahoro, tukabashyigikira abafana b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'abanyarwanda mwese muratumye. Nzaba mpari, nawe ntuzabure, twese inyuma y'amakuru. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwari Alphonse yunze ubumwe nawe atumira abanyarwanda yatumiye abanyarwanda kuzitabira uyu mukino. Abanyarwanda barasabwa gushyigikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ari benshi cyane. Ati uyu wa kane tariki ya 10
izakina na Libya, duhatanira kuzitabira igikombe cya Afurika. Mwese turabatumiye. Iri tike yawe nonaha nzaba mpari nawe ntuzabure, twese inyuma y'Amavubi. Iyi niyo kampeni Amavubi cyangwa Abanyarwanda twese tuzatangirira kureba umukino uzahuza Amavubi ari ku manywa wa gatatu n'amanota kureba Amavubi azahuza kureba umukino uzahuza Amavubi ari ku mwanya wa gatatu n'amanota 5 na Libya ya nyuma n'inota 1. Kwinjira itike ya make ni amafaranga 5,000, 5,000, 50,000 ndetse muri VIP, ndetse muri VIP 10,000 ndetse n'itike ya 1,000,000. Guys, ndabasabye ngo mukore subscribe kubera ko ngenda bakunda cyane, namwe mujye mungaragariza urukundo kugira ngo tujye kugira ngo tumenye nyine, tujye tubona ko mudukurikiye, tuzigaragare ko tuba tutavuye vugira ubusa, turavugira ubusa. Guys, ndabasabye ikipe ya APR FC reka bariyo dusimbukiramo, aho ikomeje yitegura shampiyona y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Naje nkunyurire mu ikipe APR FC, nkomeza gushimira abamaze kuba ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. I love you so much.